تماشوان هێژا ڕەوشا ڤایرۆسا کۆرۆنا ڕۆژاوایی کوردستان بتایبەتی لە کۆبانێ چاوای دکتۆر محەممەد عارف عەلی بژێشک ژێ کۆبانێ لەگەڵ منە دەمباش دکتۆر محەممەد دکتۆر بەری هەنێکی هەفکارین من ji قامیشلۆ وێنە نیشان دەدان لە سەرەکانی کوردستان 24 خەڵکی قامیشلۆ بڕاستین پابەندی ڕێکارên dijî ڤایرۆسا کۆرۆنا بوون li kobanê rewşawaya wekî bijîşk wê babetê hûn çawa dişofênin Dr. Mihemed? Dem baş ji wera temaşavanê Kurdistanê dişar re bi rastî yani rojava hetanî demakê nêzik birengekî baş parast bû ji vîrusa korona piştî ku tedbîrên ku hatine girtin ji halî rêveberiya xweser da li vir çi li rêya navberî mew û rejîmê çi li herêmên din eger li rêya min bijêbe yan li rêya Sêmalka ve lê mixabe vê dawiyê rê şekil birengekî bîtir nayê girtin û dest pê kir kesên ji derva ketin hindir bi taybetî ji halê Şamê û Helebê ketin hindir bi taybetî xwendevanên Kurd û û kesên nexweş ku diçûne nexweşxana Şamê ya Helebê gelek pêwîstî hene li gel me tinene ji ber wê çûne û hatin tiştekî mecbûrî bû ji ber wê rewşa rojava tevayî korona yani em bêjin dest pê kir bi taybetî jî li Kobanî ve çend rojên dawiyê heyan çar kes mixabin bi test hatine teekîdkirin ku hîro bi ew ketin bi korona ketin erê gelek kes ne bi guman hene nihadin him nav ciyê hezilkirinê ciyê taybet ku çêkirî hatine çêkirin çi birêxistin çi jî li mal gumanin bi rojane test li Kobanî têne çêkirin û derbasî laboratora PCR ku ji bo COVID-19 çêbûyî li Qamişlo ew a hîro a merkezî ye her rojane têne rêkirin ji bo naskirina û teekîda koronayê. Tedbîr heye di nav gel da hişyariyeke zêdetir dema cara sifteh hişyariyeke mezin di nav millet da hebû lê mixabin piştî cara yekê ku li her derê tedî gîşte pîkekî mezin wê çaxê li rojava ti kesne bi korona neketibûn bi taybet mumkin di du sê tenê hebûn tirs nav millet da rabû ji ber vê dawiyê dinêrî vê carê jî birengekî meztir feretir li tevahiya Sûriyê û bi taybetî jî li Rojava netirsîkên bû. دکتۆر محەممەد نەها لە گۆر ئاگاهداریên wekî کوردستان 24 em digirin ji Rojavayê Kurdistanê ji Qamişlo ji me peywendî gava gotê danîn doktor tê gotin ku gelek kes ê ku rewşa wan nebaş e mümkün e bi vayrosa korona ketibin ji ber ku asta dezgehên tenduristiyê Rojavayê Kurdistanê nebaşin ê nexweşxaneyan nebaşin rewşa aborî xerab e naçin nexweşxaneyan bi xwe dimînin û ev yek jî metirsiya belavbûna vayrosa korona zêdetir dike. Tu vê babetê çawa dinirxînî û li Kobanê jî di wê derbarê de ger tu me agahdar bike. Bi rastî yani em nikarin vê em veşîrûn li Rojavayê rewşa tenduristiyê li Rojavayê tevayî kemasî tê de heye em ji bîr nekin hîro ku çi alîkariyê navdewletî ku hîro li dinyayê çê dibin rêya WHO ye Munezema Tenduristiya Cîhanî ye mixabin li Rojava hetanha ewna
تننا تنك وقت دم داد كفن هريمن روجافا دريا رجيم داد كفن جبر وي كيماسي هنا نكتننا ليت حتى نها يعني ت دزگهین ناونتوی ای مزن کجبو روجاوا الیکاری و خدمت کی مزن کربن تننه از باور دکم دوی داوی دا ممکنه دست پی بکن پشتی کو کرونا برفره لروجاوا دست پیکر کی ماسی پرن یعنی حتی نها بیجن لکوبانی ت نخشخانه مزن به تایبت جبو کرونا نهات نچیکرن هگر کو هات نچیکرن جی آلاو انتن درستی به تایبتی دکتر هر وها دخوازم وی که بزانبم یعنی خواب هر اصلا دویدی چه آسته ده یعنی مرو چوا دکارن خواه جوی مدرسیا گو روجاوای کردستانی بو ویروسا کرونا رو دایی خواه بپاریز نهاب پاراستن که خوزاییه پاراستن هری مزن جو کرونا را پاراستن کسک هر کس جم خود دست بی بکی جمال خود دست بی بکی تجاری بچاوه که بچوک لوی ویروسی ننهره پاراستن مزن گرگ درکتنا جمال تنبه تنج بله سپاس بوده دکتر محمد عارف علی بجیش کشه کوبانی تلگلمم اگر لجیه کی درکتی جیه کی گلک ملت لی هبه گلکی سپاس دکتر محمد عارف علی بجیش کوبانی تلگلمم بوده